Možete nam pojasniti zašto su se crtali križevi? Pa crtali su se križevi zato da se prepoznaju žene ove, na primjer, katolke. Ja sam ukrala se od mojih roditelja pa sam ovo sebi napravila. A već poslije mene više nije niko to radio. Vezano i za tursko doba, da bi se raspoznavali? Vezano za tursko doba, da. Vi ste mi govorili da su se i vjenčanja ovdje kolektivno obavljala u tom periodu. Da, prije se vjenčavalo pod 3 para, 5, 10, jer pošto nama naši stari pripovijedali da su za vrijeme Turske aga taj što se izvao, prvo on odvede mladu i s njom spava prvu večer. Posle toga turskog vakta onda smo mi katolkinje žene bocale te križeve na rukama da se pripoznajemo da smo katolkinje. I onda se puno više parova vjenčavalo. Vjenčavalo se po 50, za jedan dan 50 je svadbi bilo. Zbog toga da ne bi mogao stići aga odvest. Ima li turista, dolaze li ovdje? I zašto je važno po vama da dođu u Sutjesku, tako, obilaze, idu na Bogovac, idu u Kraljevu Sutjesku. Pa te naše običaje starinske, mislim, te naše ručne radove, onda ove naše nošnje, sve što kaže od glave do pete, sve mi moraš pripričati šta se koja stvar zove. Od glave to se pa ispod okruge zove se počalica, pa košulja, pa ječerma, bobci crveni, pa sjajni, pa đerdan, pa struka, ječermu sam rekla košulja, pregača, obobani pas, gaće, čorapi, obobani priglavci i ove naše starinske ženske opanci su se zvali.